Formal na neng inanunsyo ng PH Live Music ang karelang debut concert ta Agus, A Night of Music, A Heart for Pampanga. King meto nga press conference at Influencers Day. Aganapan ngayon Martes, January 27, King Our Cafe, King Ciudading San Fernando. Ing Agus, metong yang concert at piyabe-yabe, reng dekalibreng OPM performances at adbukas siyang makatao. Partining panakitan iba't king konsyerto, idake para kareng komunidad king makabebe ami apektuan ning albog. Meto nga simbolo ning piyabe-yabeng saup at pamisasan meto. Penny muna niyang launching din na PH Live Music CEO Errol Isip, Director for Events Kaloy Santos Jr. at Senior Marketing Manager Dwight Pangilinan. Nung nuka rin dinake kapag nasaning grupo na iangat ing local concert experience king Pampanga. Malamba na ako pong mag-event, mag-organize event in United Kingdom. Yani, I want to bring all the local talents from Pampanga to London. So, manikwata na pong talents like the host, our international host, Richie Bondok, and to the help of our city government, tourism. Kaya po, I look at the opportunity that we can bring them to UK. Tinago niya naman king press con ng local pride at The Voice Kids alumna ay sasadagdag apartining konsyerto. Hello mga kabalen, it's me Sasa. Iniimbitahan ko po kayong lahat sa March 7 na po yan para sa PH Music Live Concert and marami po tayong mga kasamang artist kagaya ni Glockline, December Avenue, Alamat. So sa lahat po ng mga kabalen ko dyan, I hope to see you guys there. Bye! Ganapan niya yung Agus, king daratang nga March 7, king SM City Pampanga Amphitheater. Nunuka rin, Bida Laketi, reng mga baya talagyo, karas king OPM, kalupan ng Glockline, December Avenue, P-Pop Group Alamat at Sasa Dagdag. At tokyan ning after party kaya bay DJ Jelu Manansala. Makasaling ticket, tingalagang 500 pesos, 850 pesos at 1,500 pesos king SM Tickets website at PH Live online portal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balita ang tutuking Balen, susuyo.